Breaking news: Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu batanu barimo na Prophet Joshua bakurikiranyweho icyaha cyo kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Uyu nguyu muramwibuka cyane mu gitaramo cya The Ben, aho yagaragaje ko amafaranga nta gaciro afite na n'ubundi, aho yayatakazaga hasi, ubundi abashinzwe protocole bakaza kuyatora. Ku munsi ukurikiyeho murabyibuka ubwo Prophet Joshua yitabiraga igitaramo cya Knowless na Platini, aho yabemereye miliyoni kugira ngo yicare ku ntebe y'imbere gusa. Mu by'ukuri yageze na nyuma yisubiraho kubera ko ngo batamubonesherejeho itara. Si uyu nguyu gusa, uyu nguyu Prophet Joshua akurikiranyweho iki cyaha hamwe na bagenzi be harimo nka Mbabazi Winnie, Niyigena Deborah, Murekatete Alice, Umutesi Salima na Linda. Aba bose bakurikiranyweho icyaha cyo kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu, mu gihe Prophet Joshua we akurikiranyweho n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we w'amafaranga aho awukura. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko iperereza ryabo kuri bo rigikomeje, ko aba bagiye bakoresha inoti ndetse n'amafaranga y'u Rwanda mu gutaka icyo twakwita gato cake mu birori bitandukanye, bakoresheje inoti ya 5 n'inoti za 2. Ibi ngibi rero aya mafaranga aba agomba guhabwa agaciro. Bageze nyuma yo gutaka cake bakoresheje inoti ya 5 n'iya 2, hanyuma babyamamaza ku mbuga nkoranyambaga zaba harimo TikTok, Instagram na YouTube. Ku rundi ruhande, abafashwe bafungiye kuri sitasiyo za RIB cyane cyane ya Remera ku cyicaro gikuru hafi na ku Kicukiro, mu gihe bakirimo gukorerwa dosiye kugira ngo yohererezwe mu bushinjacyaha. Hanyuma rero gutesha agaciro amafaranga y'igihugu ku buryo bigaragarira buri muntu wese bigasakazwa ku mbuga nkoranyambaga, biteganywa ko mu ngingo ya 221 y'amategeko y'u Rwanda nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urukiko ruramutse rubihamije ko ibi byaha babihamijwe, byabahanisha igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze n'imyaka 2 n'izahabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Elad Seif Joshua rero wiyita Prophet Joshua we akurikiranyweho ibyaha 2 ari byo kudasobanura inkomoko y'umutungo we cyane cyane ku bijyanye n'amafaranga, kugayisha icya 2 kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Itegeko rigena ko uhamijwe iki cyaha kudasobanura inkomoko y'umutungo ufite azahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze n'imyaka 10 ndetse n'izahabu ya miliyoni 7, nyuma yo kugaragara ko yaba atabashije gusobanura neza aho akura amafaranga. Ibi bimuhamijwe yafungwa hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Dr Murangira Thierry yavuze ko RIB yihanangiriza abantu bose bakora ibikorwa ibyo ari byo byose bigayisha ifaranga ry'igihugu mu bikorwa bitandukanye, byaba kurimbisha ibintu binyuranye, kwishimisha, gutanga impano ndetse n'ibindi, cyangwa kwerekana ubukungu ndetse n'ibindi bikorwa byose bisuzuguza ifaranga ry'igihugu ko babihagarika. Yasabye kubireka ndetse bibutswa ko uzabifatirwamo azahanwa n'amategeko kuko bidakwiriye na busa kwihanganirwa. Nshuti muvandimwe udukurikiye rero nawe kuramo isomo. Mu yandi makuru twakubwira ko umunyamakuru Aime Bote Mushashi ku munsi w'ejo yasohoye ku mbuga nkoranyambaga ze urupapuro rw'integuza ko agiye kurongorwa. Aime Bote Mushashi wamamaye mu itangazamakuru cyane cyane mu bitangazamakuru byo mu Rwanda bitandukanye, asoma amakuru kuri televiziyo Rwanda, agiye gukora ubukwe n'umusore bakundana bita Francis Nyamaswa. Mu rupapuro rw'integuza y'ubukwe bwa Mushashi bigaragaza ko Ukuboza aribwo bagira imyiteguro cyane cyane bizaba tariki ya 14 Werurwe 2026. Uyu munyamakuru Aime Bote Mushashi yamenyekanye cyane kuri TV1 yakoreye kuva mu 2017 kugeza mu mwaka 2024. Mbere yaho muri 2016 yakoreye kuri Radio Salus, dore ko yanize muri Kaminuza y'u Rwanda aho yakuye impamyabumenyi
y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'ububanyi n'amahanga. Hagati ya 2014 na 2016 yakoreye RC Huye. Aimé Bote Mushashi akaba agiye kubana rero n'umusore we yihebeye bita Nyamanswa Francis. Icyo wamenya kuri uyu musore ni uko ari we uhagarariye urubyiruko kugera ubu ku rwego rw'igihugu, akaba nawe arimo kwiga muri kaminuza mu karere ka Huye, icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Inshuti muvandimwe, bakoze kudutega amatwi, dukomeze duhurire mu biganiro byacu biri imbere. Niba aribwo bwa mbere dukurikiye, kanda subscribe ujye ubonera amakuru ku gihe. Bakoze cyane.